ta sa ve son jo shi yo na ji ko to ko đi số quê ni vi quê ta quê na cả san ta vi sa nyu sa vi cái chỗ yo kuni yun ta kan ni lu tung son jus nhà can cha nu libro cha tata Luca nhà cu capítulo song in cha na kitsa go kavigo nhà cu qua song cùng mi yo inga itung sa cha in cha cuica sin in cha nani Lázaro me tata Jesús ni canto yo cha ini yora kuni yun ta kan itung leo sa ko sanya za ston juska sanya ko tu ni ni di so ko ta go ko na ka inoka cha sani ye to ko inga tu we ta lo na nga ga tu jo tu ra pa su singa tu so lo kan na te sani ko tu ni na tu yo ko tu ni to ka nya kana cha yo kuni yun ta kan itung yo cha ku ki cha go ka be go nya di sa so kwe di si kwe na ba ka bi cha ta to kumi kwe ni Biblia cha na to kwe ni numero nya ku qua trong in capítulo trong in ga cho cha ka ba chi kwe tong lo yo cha ku ka bi ni ara ku to ni tu nia ku ni sa tong yo bi chi ku nya na ki cha ko ka bi go na ka bi go hara na ku tu ni no nchi kunya kuni stojus sa nchi kunya kanja nogo nya kanja yoro kwe kanja ui bari yore inga i mensaje kano no me ni chi no me inga i tu su kano ya chini ko tu ni na kunani Sagrada Escritura na kunani Biblia na na kunani tutus stojus cha venira kung gaston jus no ni chukwa tini usani chanya ka kun so lunya kuni yunda kani tini kivichi chana ko kui in do suba in do subi in no suntato no ni to kwanta tsako in no ba ye bari nya ka ko nya ka to yo chana ka vigo to yo ka chi to yo sa ya ko kwa tsong ko mi yo ka chi an jo in cha wika chanzi tezira sama ya viga ya te sara viko de tsamvara cha sanin tio tu in cha cha nani Lázaro chan ora yu ye cha yo zikura kwe chai chan zikunira katsira lunya koyo titsimesa cha kwika yo chan zikitsi kwe tinara zinda kwa ati kwe chai satara chanya ni kuwan si i chakundavio chani kitsi angels tonjushi dakia rantatsara tsio cha Abraham chasani si dugu cha kwikayo chanzu tsinara chanzara nuan chaya chatsaingara mainga charandanera nura charanzinira tsika inga cha Lázaro yo Sicha Abraham Cheyora ni kanara pa Abraham kota nyamani ini ni aku tachuni Lázaro zana kicha stacia shininda i chana stacia luya bari tsato seta kanyando inga yo no nyoyo ni kachicha kwikayo chani kachicha pa Abraham sa se ndu kuin no atanchu no nya yiviga chanzi comigo kwenya que sani Lázaro yora nunzio yi chavi cheran do ta indita to yo chame oran do ta ngun to no tsa tu casa chete nun di gwenyo chenga gwe nya tsa si no me oti no me nya vasu kunu kitsutyo ingayu chamanguga chavasu kuni kwe tsa kwe tyo ingau che sani manguga che yora ni kachi che kwika yo sa tsika nyamani nuni ni pa
nhà ta chung ni cha Lázaro za nanta chikora nora ve payo bari kumbi ka yo unyani yo to kwa natsa to no kwa cha yor na sa to bara ngu kitsira nu sa to kayo ni ka chi chekwi kayo cha ni ka chi pa abransa me kwa cha gara sa kumira cha profeta Moisés cha sa kumira ndi kwa cha profeta kwa cha kana kucha sora ni ka chi pa abran cha ni ka chi chekwi kayo sa a pa abran ta donanda jiko in kwena ziyo nuna chakunda chavi ini gwera nikaji chakwika yo cha nikaji pa abransa tato manzi mangucha so gwera nyaka cha Moisés cha mangucha so gwera nyaka ndiko cha profeta cha sani mangucha so gwera basunanta jiko chanziyo nikaji pa abran nyogwa kancha nyaku no toto cha Lucas capítulo 1 ni kitsago ni kabigo manja wa kumi sara manja wa okoutin nditi kwena vakavi chantanto ku kwenya rakavinia che yo inga itun nyaka sto jushino ta yo ora kevichi tono kaji uksa nakonago tonston jura kwe kung gavi onya bari ka ya tion ka ton ya no gonji kwa tini usa che yo kunya ni kachi meta da Jesus za ya ton yo sani ka vi gonya paso solo nya konta kani sa amego ya kutoni no cha mera tini ya ston juri ya ka za yo ston juri ba eni goya ye gwecha cha kwa akutoni ni chanya mes ton jus ya tsanya kutunino nanda kunanya yeya chawara vijira ni kavigo tonya kanja yo tsa cha kwika yo tsa cha Lázaro yo chenji kunya kutunino yo parinka tonya kutunino nya kuko go nya tio nya kuko consejo no tan yo sini kivichi nya kuka chi yo tsa ton yo fu nya ni meni cha ni mera kweko ni vi kwika tono kwa ka sacheo pare sache kwika yora ka chen che yora cha kwika nzikura nzizira kwe sama ba sama ya viga kwe tela nya ba aga zisara vi kondi so ki tsikwe na kwika tsira zitsara kwenga ni manja kwaga ni kwenga ikwaga soro tena saba na kugalo chinura na kuna chikunya ka toyo chesane ningu kunga tukuni tono kwa ndo tukucha Lázaro ga bari meni ra lleva ni ra mera lleva ta sabes tonjus ni lleva go kun ka ma chen nunga che kwika yo ni go kun ka to nunga ba cha yo sorte na ko tuni no chi ku nya sa tan tan che nya sa che kwika yo kunya konya mani ni ra bari de tsini ra cha Lázaro yo cha man tsara lo nya ka che yo ma tsara nya kun che yo ini vina Yesu ta tu nya mani ni ra kwa anya kusa na tsi inaku chate che yora man do inira man nya mani inira tsi cha Lázaro yo sanya kwa kura ini bikwika na kweva ini ko nya ku ini ta ni tsika ini che chamene tsi me ba su ko nya kumigo nya kwa ago no kwetayo na ka ti nya sorate i tu ku kani i tu ba no nara nya kara nya ba pinus to jus i tu ba i tu vi i tu da to pinus to jus chatsanya kwantu ta go da kano we tu ba yo jika go we tu nya ka sto jus no go parita i tsuna go libro sagrado toto i de kacho sako che yora ba tsi kwe mensaje ba tsi kwe tu ba pa tsi kwe i tu sa nya mi ki tsi ni so pare no nya ye viora ka tsi tu so tu tu ka tsi tu so kwe tu da che ka go no sa aga
si nó sa aga sogo sa aga kucha sogo cha nhà là sa chui ino sa chui ana agora cha ki yo kwa inga tsio ten zin non zi chon cha ki yo cha nhà cu tung sto jus nan do cu ni cuenta nego ni si kucha sogo nya kwe punta ino para ya ki ni ora tsa inkai sa sia shino sa sia anago sa sia todo tu ba sheka na go sa banyaga nya ku tung ira conta nego choi chote ta tu na kunas ton jus anani shinini michumi ora yo chameni ra kun kutu ni je kutu un casto jus noni mera ku i nevi navazi josto jus to ganda kani toyo sorte mera konya ku yanda sama ini konya ku i nevi ni ku to no ki komen chate mi tosto jus ku yaku meya ku yakan no tu nya ni kabe goyo chanji kunya kutuni noyo tato na kunjain dan kuche goyo nyakachi número okokumiyo ni kana cha kuikayo no pa abran nyana konya mani ini ra nyaku cha kuikayo nyangara no nyuyo nata chumpa abranga cha Lázaro nda jikora statsira nindara to statsira ya cha kuikayo baringara nunyura satuse dora kachira nyaku número okokumiyo cha número okomuyo kachisa cha pa abrara ni kachira sa se ndo kuini nunya tanchu nunya yibiga cha zikumigo kwanya zikumigo shun cha Lázaro yora sani tsatundoi cha bichera Lázaro orando ta indi tatunya no vayeyo cha me orando ta un kunga uno tsatukaza ni kachicha pa abranga número ko inyo yora gajia chayo inga inya tsasi nugu tsinu nyawasu kuno kitsu jiswa changuga kitsu chawasu kuni yu tsayu jisan changuga kunya kachi número ko inyo yo nji kutungu inga kanyo nya tunya kutuni ni tan yo kunya kachi tunyo sanya ini ye nunya yibi yo dashi tani tachini ye vaani sachuni sani di sonya kuni ni sani chayo kunya kuntan tukuni nzityo kuno kuni nindi tatu ana ni iki nyoku mensaje nyoku tunya kasto jur kuni ninda tsani nuba aye nunda tsache Lázaro yo anya kuni ninda tsani no tsatuka nunda tsache kwikayo barikina tsikwinya ndashitani tachini nyamanguga koni nunya yibio haramancha ikanirandia bari yo gunya tsini ukatsi gonji tyo kunanda tsa nuba a nustonjush anya kunanda tsa nunyu unu tsatukayo ubintaini inuba aye cha inu tsatuka chanyanza stonjush nyabatsi no nunya yibio yo gunya ndantuku gonchi kunukuna ndatsa nditatuko nditatuba go gachi kosago ta ina ndi tiempo yo nunya yibio ra panuna ra nanuna titatu nagacho sorete kwa chanjaran zino nya nakara tsatuka no kwa natato mikki ni tsichaso nakato stonjush cheratun tsichaso nakato stonjura ndatsana nu ba aye chanda nakara ndanti tatuna ndi so buena kutuni ni tuyora kutuni ni nanti nanzika pues un sobi kakaichi ton stojush tsini wasa in tuchi sana ku kaka ichi ton stojush chanu ba tsini wasa chai no bare tsino nya kunda tsai no ba ye cheratu manjai ni do kaka to chesani kunda tsa do inu tsa toka nunga chakwi kayo nyongwa kachi tonyo nya inga inya tsase nya kwena in no tsa toka ga nguan da yana no ba ye chana in no ba ye yor nguan da yana no tsa toka yo pare sandina tanani kunda ini rat sandina chiku no kuni na tsana
cha tsanya kuni yunda kani sa mego yo wa kwa anara zini na chi kunu kunda tsana nanti kina nunya hibi yo zini na tanu muso kwe tungu ye nunya hibi yo kucha sogo ye na kati yanzina cheko kwe ndakwatu na tsana ingi auna ya ingi ndakwatu na tsana to kanda to akena nutsa to ka kachi savana kachi nge ko to kunya ye tanu muso nya kana soro tenchi kwa kachi tunsto jushi nya kabigo kivichi nya kano to cha Lucas capítulo 16 ni kabigo kwa número tsongkumi kanzanja número okoutin yo wa kanja tonyo nya kutoneni yu tsini kivichi kwa ini ye no nyu cha yo anza aston jushi batso na kutoni nonya chara tuma kutoni nonya tono kiku ini vina ye nunya yibi yo nishikaji go sa ko ye kwa ye nani sona bare zini na chicho kwan chorte meni ti meta tu tsa sto jush kutoni nini chana kucha so go tonyo na tio tonyo na ko tonyo to wa nanda tsa no ba ye ko go iki ti sto jush i no bin tato para sto jush ko ra sto jush ba ini guya tsa nya guya sta ko ya tonyo kunini ra kuni chata tu nya kuya i sto jush yan jo aini chama sta ko ya ji kunya tsiniu kunini ji kwa tsiniu kuni sorte kwa ana cha tu nya kanja yora kunyanya na kucha sona toyo testo juna chinje ta nyonya kutuni no toyo pare mi tu meya kuya kusa mi tu meya kuya kuna sinno kuna anago to kwa ku ki vi toyo ino sa chuni ino ra ko chi toyo ko i cha ku sei mi tu sto ju kuya ku sei jananya kaviga to so lunya ka che ku tsani ku dai no nya ka chinya ni chenga no tsa to kayo ran gunda yara chyo wa ye yora ni chenga chyo wa ye gunda yara no tsa to kayo bari yora tsanji ko tui manja jakani bi manja nandi ki ko no nya yibi yora manja jakani bi ko kanye ku sa go cha zanya wan tsika chakui ka yora numero o ko tsa yora ga chen chakui ka yora tsika ra nucha pa avranga nya nata chung pa avranga cha Lazaro nanji kora ve para bari ye ga unyanira chato wana sa tu wa gwe to wa mansara nu sa tu kayo ni kachi chekui kayo anji kunya ni kachi chapa abra yo número oko inyo ra ni kachi chapa abra yo sa tsakume wera cha profeta Moisés cha tsakume wera ndi igwe cha profeta chaka na kucha so wera kwenditsi kwena ba kabi tu binda tu kayo chame wenira tsini ninji ku cha Moses cha tsini ninji ka wendi we cha profeta we cha ganzi ku we cha ni sia ton ston jush cha zika ston sonjura kanja yo cha ye tu na ranta zini tu na ku cha Moses zini ninji ka we cha profeta anji ku trabajo nji sa we cha de tono meni tsimera ye wa atan kun tai ni tu yo cha na ku cha so ko we ton yo ri sa kanja yi nyaka kwa kuni ston jush kivichi chanyagwa ni kachi pa Abraham tsakume wera cha Moisés ndi cha profeta ra chakana kucha sobra cha número oko utsiyo kachi ni kachi mecha kuikaka pa Abraham tato nata chuni cha siyo na jikora nura kunda chavi ini gwe chaka ni kachi chakuika yo cha número oko utsiyo ni kachi cha Abraham san tato mangucha sobra nyekancha Moisés sindiegwa cha profeta cha sani mangucha sobra baso ni anata chung Lazaro anda chikwini kachi cha padre Abraham nyogui tunya cha soko sayachi ndini tiempo taku to menya ndakani to soyu no wetango na casa go so canto sto just na ko tanto gosto just na kucha soko to sto na kucha soko ri quanti o nunya y quanti ki go nunya jibio mera ya kachu san mecho mera tsani ya ani kusawa tiempo nya ye no jibio tatu nya ko kunche ni sake un guasto just ko nunya jibio te tondo ye wan sin no ni sake ba so nunya jibio
cha tsanya ku si ni yu vichinya ku za ston ju ta chin da shi ta ye wa ko nyan to ta sa ya cha ku si ni yu ta kan ni tu yo ki vi chi to na ku cha so ni sa so kwa kwe ta kwa na ni so tu yo na ku cha so na cha kwa kwe ta ra ga chi na sa a chan zang u ra ji no ya cha tu ka sa ra san dan ji kun ta kan no ina da kwe ni cha ni me ni si me ran ja ko so te ku tu ni no nya yo kan jan di tu ji ku nga chi ni sa nya ta tu mangu cha so na san che go so go mangu ta ka go nya ka chi ston jus chara kun du ta ko no cha tu ka chara tu na kan si cha go nya ku ni ta go ko nya mani ino bari cha ku ka yora cha ku ka chan jo a ini gura so in cha ba ini gura kwe ni chi ku ini ra cha ku yo cha cha nya gu nya do ta ra no cha tu ka ga cha do no ga ji u tan je gu chi ka to ko me to ko cuando cha las roga ran si cura in cha kun ta vi in cha ji ku kwe chai mene si mera gu ka chi to ko kun ga to ko manja to non do cha ka pare mene si mera ye ba go chara tu ye ba ni ra ye ba cha na sa ko nya ba no son jus na ku ni ta na kwa ko i tu no i ta ta to ku tu ni na na kwa ko i tu i na ka ni no chi ta ga jo to kwa ma gu nyu tan ti o ko no cha to ka pare no cha to ka ga ra ni sa ba ston jus nya ko ku cuenta ta chiquiniga cha ta chiquiniga ra sta via ana na sta via shinina sta via to kwa manganzi tsana kuta kana tu stonjus pari nyakini gara tsinya nya kwena sa tu chiyo nda tukuna tu stonjus chakunda tsana inu ba ai ye chata chikini ora manduta inu ba llega pari tsanjika stonjus nya chio chisonya kunduta inu kini kayo no tsatu kayo chatsanya kwe kunya kungwi kunga amiga tsanya kwa stavia shinini sa sonibi to kwa nakuna kunga na tia no cha to ka nya ka ku tung kan cha yo nya cha ri cha kwi ka yo cha Lázaro yo cha vichi dakania ni ke cha dakania sa go manja sa ta ni ke sa go cha me chubera ku ka bi tu kunya sa chila tu to wa ku tu ni to ko solo manisa nya sionya sanchila yo bari kwa kweta ta tsini sona nyora kwe kutuni nina stakona stonjus guya kunia sa tonyo tsani ko kwa ki ka sa tonyo bari ba inundi so kweta chanzai sa nya ramanja kivichi kunya maniku ga ya ikiyo saranda kani so tonyo no weni chanaka via tung sachila na jo cara to ku cha so wenia cara kutu ni wenia kacha saña Evangelio San Lucas capítulo 16 hasta el versículo 19 dice la palabra de Dios. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llaga, ansiando saciarse de la migaja que cae de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hade alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham y a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibisteis tu bienes y Lázaro igualmente males.
pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puedan cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíe a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escucha a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levante de entre los muertos. Ñogo tu ñacanja, ñacaboña, sachila. Mera su chacuanis cuagu. Shonza escuela. Cuarto grado ni zayo primaria. Chachañe kuin esto yura ko cabe solo. Ko gutoni ni solo. Chaña va gutoni ni yoran goku ini meña. Kunia kunda ini venia. Ni sa zo agüeta, buenan sa tu yo no. Chana kucha sona. Ta tu kustu cha gweni tu yo. No gwe nya ku ka lo conmigo bichi, nya va sa chung kwe ka yo. Chana ku yi mensaje no va agüeta. Para el tiempo inga llora. Di zona. Stucha gwe nya va. Tono tuña via, tono tuña asia, tono tuña basa y cana. Solo te cueco ni na ñan jaka ñi pues ingatio. Ya tu yo wi tu ba tu bin tatolo. Ya ta sabes ton yush ya nico. Zaya tiempo. Que vichi. Nico nda cani so tu lo yo. Ya me venir a cabinia. Ya sani sa tu veni tu chira. Na sia tu veni tu lo yo ingato kutio. Na sa inunti iso kweta kwena ka. Insa lucio kwena ka sanda bi gacho. Chesani yedo kwena ta su mina nyu no ba zo na gacho. Chete sani kutu ni tu na sa lio. Chana ku kui I tumba I tubi I tundato nona. To kwana nda sa I no bi ndato. Ko ko tina iki. Nyowa ka tu stonjush. Nyowa ka no tu santo libro yo, sagrado yo. Chañogu y tu cuiti luna gallo, para tu llora, cani tu yo tatuna con todo casani. Tu llora con un día tuyo. Para tu llora, tu cualubi, tu bi, tu dato bi. Ya stonchus na chi lleguene, con dai ni solo anda canillo. Ya estoy yo con cuachu ya ni iki inta cani tu bonito yo nunca tu bonivi. Soana cuago tiempo. Na cuano mego sinigo ana go kucha soko tuyo. Shoni con guano go tuyo. Para sinio cuano go tuyo. Sinio cago cuano go gachito. Tone ki ko mego nya ni ka ko go ikira. Ziko go bebilu ni kitsago. Zikaje con ta kunjicho, zikago con guano go bazivishigo nio. Nyaka sa kunyo. Chanaka to go sa tung ilio. Chesani ka chitu to yo sanya con guano go to yo. Nyaka jo con guano go kunta ino. Jikuwa tinio sa batino no nya ibio. Nyo bunyanda kani tung sto jush. Nundi so kweta kwena kansa go. Ya buena, ta lo buena acá tu sachilara, na kukano ini tu na nacho. Ya tiempo lura, na kun tu kan tu manja. Ya no ku tu, chan no ku tu na kukano ini tu sto ju zago, na kukano ini na zago. Ya nyowa kun sto ju ni nyani we, kwa we, sito sisi we. Di so weni ya, kun di weni, i tiempo lura kucha so weni tu lo yo.
cha i tung vin ta to lubi cha ti wani ara ku ini wani cha stonju ko te wani sara sana ka to inga ke tu stonju ko te wani